MCS mawuok e kaunti ma Kitui koro dwaro mondo twak obedie kind jokanyo mag Azimio ka giwacho ni tungni maneno sani medo duoko piny mbi mar riwruog siasano. Kane giloso ka e kaunti ma Mombasa, MCS go noseo duond bura mar ODM kuom tulo manoneno jumani e boma ma Nairobi, kendo koro gikwayo jotelo mawuok e duond buche maloso Azimio mondo obed gi twak mondo tiek ywaruok mosebede Azimio. Gilero bende ni gik matimore ket gi duond buche maketo sirikal tesre bedo manyap. Gikwayo bende jatend piny mondo mi orang malong'o dwach jo-Gen Z. ODM inamezea mate kuingia kwa serikali, na hiyo ndio tu the only thing wamefanya, kutuma wale vijana wakuje kufuruga mkutano. Lakini msimamo wa Azimio, msimamo wa wanawaipa, msimamo wa Excellency Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka ni moja: hatutaki kitu inaitwa dialogue. Tunaambia Kalonzo maneno ikizidi kuziba kuendelea hivyo, ile kitu ya maana ni kutoka kwa hiyo muungano na kusimama yeye mwenyewe. Akuwe na msimamo na azijaribu kuongopeshwa na mtu ya kwamba lazima ukuwe na Raila ndio uweze kuzikika na Wakenya. Tuwezi anza mazungumzo ambayo tayari yale ambayo yalikuwa yamefanyika bado hayajatekelezwa. Kwa hivyo hiyo ni kuonyesha kwamba hii ni mchezo wa paka na panya. Azimio ile muungano inaendelea kuvunjika na nyinyi ndio mtapoteza, manake Kenya Kwanza wao wako imara. Kwa hivyo mimi naona, mimi ni wasii, pale pana shida kaeni chini, mzungumze, murekebishe, na nimesikia hata wewe Raila unaweza kuomba msamaha kwa vile viliendelea katika hiyo nyumba ya Odinga.